ئەوەی ئاوارەکان و هەڵگرتنەوەی پاشماوەی مین و تەقەمەنیەکان و ئاوەدانکردنەوەی شنگال. تەماشەوانان هێژا دویەم ڕۆژە جڤینên Komîteya Destûrê ya Sûriyeyê ku li Cenevê birêve diçe her divê civînê de aliyên opozisyonê aliyên hikûmetê her wiha aliyên tevgera sivîl demokratîk ya Sûriye gotê de amade dibin. Amadekirina ev dibê çarem civîna Komîteya Destûrê ya Sûriyeyê ku li Cenevê birêve diçe her berî civînê jî nûnerê neteweyên yekgirtî ji bo Sûriyeyê Geir Pedersen destnîşan kiribû ku ji vê civînê çaverêkirinên pozîtîv dixwazin û hêvî xwazin ku encamên pozîtîv derkevin. Kamîran Haco endamê desteya danûstandaniya opozisyona Sûriyê di Komîteya Destûrî ya Sûriyeyê de ji Ceneva Swîsreyê gelmine dem baş kekê Kamîran Kamîran ji destpêkê ji wê pirsê dest pê bikim. Geir Pedersen destnîşan kir ku çaverê dikin ev civîna çaremîn ya ku li Cenevê de birêve biçe ya Komîteya Destûrî dikarê encamên erênî pozîtîv bi dest bixe. Atmosfer çawaye bi rastî ber bi encamên baş ve diçe kekê Kamîran? سپاس کاک جمال والله مخابن خوزیا جی وک گر پدرسون ولو خوشبین بانا نخیر yani tiştêgo heta nabûya diroja yêma em gelekî li ser pirsê destûrê wata radwestin li aliyê rejîmê ser mesela penabera gelekî radwestê weke hûn zanin kongrekî penabera li Şamê çêbû gelek welata protesto kirû neçûn armanca we jê gelo ji bo dengê xwe bigihîne yekîtiya milata got qambilî vena mesela penabera tiştek hebe em karin gavekê baliyê destûrî levarêjin gelo armancê we wext bûn da bikin bi rastî em nizanin lê heta niha tiştekî wilo mirov bêje em ê ew nîşanê me hine tiştekî xuya nakin lê tiştê baş çiya got me qebûl kir em werine vê gera çara em di pirsê ewî carkî dîgê bingehê niştimanî û prensîpên niştimanî em guftûgo bikin ji bo got gera bê ya pênca li ser bingehên yan jî prensîpên bingehîniyê destûrê em biaxivin ew baş e heger gera bê ciddî bin gor sozê xwe herin em texmîn dikin di gera bê de welkî tiştek xuya bike vê gerê de heta niha tiştekî wilo ciddî xuya nakin. Kekê Kamîran niha bêguman nêzîkahiya di navbêna aliyan de ji bo destûreka nû ya Sûriyê heta têgihiştinek di vê çerçevê de dikarê bibe bi nemayek ji bo çareseriya siyasî ya krîza Sûriyê gelo rejîm xwe nêzik dike ku bi rastî destûreka nû ji bo Sûriye bêdanîn û ev destûr jî li ser bi nemayek demokrasî pir alî û heta bi nasandina rastiya Sûriye pêk were. Trast bêje niha mesela prosesa siyasî tiştek nîne ji xêrî vê mesela destûrê pêva yani li vir tenê hemû rejîmê li masekê dirûnin ji bo çareserîkê deynin heger ev rê yani ewa got em dikin hinekî bimeşe dibe bingehek ji bo çareseriya siyasî giştî lê berûva jî wê jî rast e heger li hevkirineke siyasî derveyî vêra nebe învîsana destûrê wê nemûmkin be heta niha xuya nake got li hevkirineke siyasî heye ji ber wêna peve girêda ye û zehmeta mirov bêje lê ez bi terema got rast e yani eger ev hinek pêşketin wêna de bibe demek li hevkirinek li deverkê çêbûya û Komîteya Destûrî destûrekê de nêdî hilbijartinê nêdî desilata ve guhêza kavê çi divê wa ew qerara 22/5 da lê heta niha ji aliyê rejîmê ve te ew çi bin ji dilbûnek nîşan nedaye mixabin û ez bawerim ew jî girêdayî wê ye got ew dizane heger divir ve pêşketinek çêbibe dikarê yani rejîm tev de bi helwişê
يعني او تشتيقو ايرو هاي تشتكي نو دركبه جبرويجي هناكي زحمتي هنا المساله كيكي كاميران افتي وي واتي براستی کو رژیم سوریه مترسیه کل بالی هیکوم گر پروسسا پیکانینا دستور کی نو بو سوریه دستور کی دموکراتیک و به هوا هنگیه کی نابنتویجی پیکته دکاری دسپیکا حلوشاندنا وی رژیمی به جبوی وی که دم درباس دکه خو گرم نزیکی وی پروسسینا که نرخاندنا تدوی درباره ده چیکه کی کاميران بري كيلي جيموت الصدي صد قلبي ما يعني اتزانم او بخجي وباش فهم لكن اگر برسا يعني دستور كنورين بيساندنا دستور ولي بيك اني يعني قاوا كي دور دبا بيجي ت بنجه هبونا وينا من يعني جبرويجي قالك البرخد ديك وتجاره يعني او نفت لي او اقول بيجن هم اقول ما دست بکر امیدی د پرنسیپ آده و هم بکنه دیواجه و دوره پرنسیپ و دوره پرنسیپ یکوی سیاسی جواکی انسان چه اما هر نکم رژیم حتی ها نحاضر جبرا دمنه وکم گوتی اتفاق که هرمی نام تیوی چه بسر پرسا سوری حتی کاربن ایدی اواگو امجی دکن نویسانا دستور هنگی پیشواری که کامیران نها جواتان نام نتوی گیری دایی نویساندنا دستورک نویا سوری اکتیو چالاق خابات کرد حتی او آلین کو نزیکی رژیم سوری نه دستی یکم ده روسیا جی هر دمتی نزمان کو پیوستیا سوریه به دستورکی نو هیا بسرویه که دجی رژیم سوریه خو نزیکی نویساندنا دستورک نو پروسسکی دموکراسی یا چاره سریا سیاسی ناکی گلو دراستی ده براستی باندورا روسیا لسر رژیم سوریه نینه کو رژیم سوریه به ویشوی تفدگره بگومان باندورا والسر هیا لی او باندور جی بگومان رژیم جی اوی به هنه وکر کرتی دستوی ده هنه یعنی دوی مروف لی او نکی گو همه روسیا چه بخوازی وی بی لی صدی صد قوناغه که ده روسیا کاری گل کی وابه ایشنه اگر وکوانه کن روسیا یه گوگل کی نه نخوازه گل کی دوی پرسا دستور دشی پیش بهره به روسیا گلک خوستنه و ناجی کی اروپا هی تایبت جبوی آریکاریا جارکی دی به آواکرنا سوریا یعنی عالیه پرا و اکونومی وانا حتی نه اروپیجی خونات نبرد ویژن لازمه پروسسا سیاسی پیش بهره حتی کاربن آریکاریا بکن ولو بهوا گریدایی جبرویم گوته هی وی نکا نابنتوی خوشی خویان نکریه گو او پرس جاره سر ببه جبرویجی رژیم ایدی دوی ناکوکیه دا لیستکا خود کی لیستکا ویجی او وکما گوتی گو نوی تو دستوری نو ننویسه ده کنگی وی مجبور به وقتی گو لحب کرنک در وی ارادا وی هبه یعنی جی لحب کرنک هبه گو براستی رژیم گوهرتنک تیده چه به حتی نا خیانا گیم خواب که کامیران نها امریکا بربه هلبجارتنه که بچو او پروسه هنجی يعني حتى داوي بردوا خلاص نبويا يعني انجامين فرمي نهاتنا راغاندن لي سروكي هلبجارتي امريكا جو بايدن نها هاتنا وي ادمنستراسيونا نويا امريكا هاتنا ديمقراطان دكاري بروسيسك شار سريا سياسي جبو سوريا نزیکتر بکه بلستر بکه دوی درباره ده گردیت ناته بگرم که کامیران بایدن نزان و برمایی اوباما بجور گو خود وقت اوباما دا جیگری سروکی امریکا بود گلو وی سیاست ماشین اگر اولو بی کام بخا او دویجه نه از تشتکی نمینم نه تشتک خویاد بکی دولت عرب ویجه دست بکرنا گاونا تاویجن گلو اشارت انج امریکا ساندنا گو اوجی کاربن انسیاتیو که بگن دوی مثلا سوریا دا اگر او راست به او دولت عربی گو هنا نکی و گریدای حرم حموی يعني احتمال اسرائيل جي وكا يعني باحتمال هذا بهتر جو ريجيم بمن عكس لنا ام نزان يعني حتى انا تشتكي ولو قال لك زلال نينا كاوي امريكا تشكي الحرم دا بايدن تشل تيتنيانا تاخمه گویا سوریا حتی نهاوی دوام که براسی هزوی امروز بیجه از
وەکەم گوتی هەگەر بایدن سیاسەتەکە نوێ نێژبووی سووریا لەسەر یاکەون هەرێ وێ نەباش. کەکەی کامیران نها گەیر پێدەرسن هەرژ بۆ vêgera çarem a civînên Cenevê destnîşan kir ku wextekî destnîşankirî ya qedandina vê civînê destnîşan nekirine ev yek gelo tê wê wateyê ku neteweyên yekgirtî bi şêweyekî aktiv dixwaze ji vêgera civînê tiştekî bi dest bixe. وەکەم گوتی تاز نەباوەرم ینی دوورە بەلکی تشتێ هەری زێدە گو ئەم فکرن ئەم کارە بن هەفتبەش تشتێکی بنگەهین و ملەف بکەن لەسەر و گەڕا بێ ئەم سەر ئاوا بکەن وێ وردە دەحدەیەکی تیا وڵاتاژی گوت تشتێکی و لە هەڵبەش ئەم کارە بن دەرێخن متسەری دەژی گوت حتانا ئەو نایێ خویاکردن جارێکی دیژی دیسە وێ نەب ڤینا یەکیتیا وڵاتە ئاریکارە ینی نکارێ هەلوەستێ بسێنێت vê prosesêda êgo helwestê disênin dewletê weke Rûsya wekî wênana yanî ji ber wê jî yekîtiya milata bi tenê arîkar e pêvî dike xelkê dibîne belkî ser wî esasî ava dike em nezanin heta dariya sê rojî dî belkî bi me re xuya bike destpêk nehewqasî wilo xuya dike gu em ê gene tiştekî. کەکەی کامیران دخوازم یەکێکی بپرسم نها بەریا vê prosesa gera çarem a civînên Cenevê prosesa astanê prosesa soçiyê ên rewşa çareseriya krîza Sûriyê her hilweşiyan gelo ev yek pozisyona Cenevê bi quwet têr kir ku niha civînên Cenevê xwedî bandorekî zêdetir in kesayetiyê ku nûnerê enekesê jî di yekem nûnerê enekesê divan civînan de divê yekê çawa dibîne çawa dinirxîne. Mit bawiyam da di sûçî wa da prosesa biryara yan Cinev 2254 zayıftır kir. 2254 nabêje destpêk lazima komîta destûrê û destûra Kurên nivîsandin. Dibêje destpêkê de gereka desthilateke veguhêz hebe. û bi rastî heta desthilateke veguhêz nebana ev çîrokinekî yanî mirov mantiqî nabîne ve çawa em ê karibin destûrekê binivîsînin ne yanî çarçoveka aram de û ji ber wê ez nepêre me got xurttir kir lê mixabin neha ji vê prosesê pêvenîne yanî tiştekî dî ji herî zder ve Cinev nîne ya got karê bêje li ser çareseriya siyasî kar dike û çareseriya siyasî jî gelo binivîsandina destûrê dest pê dike ew jî pirseka ji ber wê ihtimala herî mezin yanî li hevkirina dewletên derveyî vê prosesa gunam di nav da ew ê kar bi vê prosesê Kekê kamîran girêdayî civînên we niha ku li Cenevê birêve diçin. Min dixwest ez bizanim gelo sîstema civînan çawa birêve diçe niha di navbeyna we û aliyên din de hevdîtinên dîrek yekser pêk tên komîtege û pêk tênin yanî sîstema wan civînan gelo çawayê îro we civîn kir gelo siba dist be civînên we berdewam dikin. Divê derbarê de ger ez agahdariyan ji te werbigirim. Bele sîstem bi vî rengiya em her sê beş li yek odê dirûnin û beremberî hevin dor her kesê got bixwaze dorekê deynê dîtnê xwe dibêje ji hemû parça û dewamin civînê me wê sibe jî dewam bin heta roja înê jî dewamin tu ku hertin programê me de heta anîne û komîte hêçê nebûne ji xwe yek ji wan tiştê tiras got yanî eger ciddî me dest pê kir em destûrê binivîsin hingî wê lazim bibe komîtena vêca şax ji vana çê bibin li ser mijarekî taybet werê nivîsandin ew na heta naçê nebûye wekam gotî hey em nabînin got berê wê nabûr veya lê kam mêzên heta daviya vê gerej. Belê spas bo te kekê kamîran haco ji bo ve agahdariên ferek û
لسر جوینین گرا چارم جوینین جنویت دایمه